Yo, hii ni Chanzo TV. Chanzo TV udukurikirana hose maturonka kuri Facebook, kuri Twitter na kuri YouTube. Kora share na subscribe, ugire na comment. Tuzoronka ibiganiro byacu buri munsi cyane, aho tubishyizeho cyane. Tujye gushikira. Ngumangana n'abatipe bamwe bariko ravuga ngo umuziki w'Uburundi batangiye baroga. Umuziki w'Uburundi bararoga ngo basigashamwe ibintu nyine byo kuroga bene ibyo. N'abatipe batatu usanze bahagaze ahantu hamwe tugwa tubabaze ninde yaroze babonye nde umuziki w'Uburundi baroga gute. Tugiye kubabaza. Murikira murabe abatipe ni bande. Yafungula gari Komba wiruke. Komba mwiruke. Unaenda wapi? Ili Chanzo TV bro, tunasanga hose aho muri. Acheni umbea. Hongo nana mjaje kuingwa. Acha na uri muzani. Pastor ndi kubabwira ijambo ry'Imana. Sanze mwagaza abantu batatu bagabo batatu mwagaza hamwe. No man kuvyukuri Meze gute kwanza? Mutaka kwa tumaramze kwa meze neza. Imari matano bro. Bro telefone. Meze neza. Bro wa telefone. Nago telefona mbea. Nago wa telefone yati. Jojiza. Sanga rumuntu. Sanga rumuntu. Nani namba yanja fi? Tunachipangia yetu vitu hapa unatuona. Ona bro, ini Chanzo TV abasore twasane bahagaze ngashaka kuganira nabo. Urufanya so ngiye kubaza ku bintu byinshi cyane byerekana umuziki w'u Burundi. Abatipe bavuga ati ya n'umuziki w'u Burundi bro. Bajya nabarozi gusa. Iki nicyo cyanzanye. Mengo kizi. Banaroga kwanza. Jewe. Uvuga izina ry'ikirundi cyane. Nakiwe izina ryo ryose. Wowe mkongomani. Uri mita champagne. Champagne jewe. Uri munyarwanda. Witwande none. Banyita King Kelly. King Kelly. Umwana yagonzwe n'isi. Umwana yagonzwe n'isi. Reka turamushika. Umutipe muramuzi. Umutipe muramuzi bro. Ariko bro, muri yakubwiye ko ndingana ninde man. Bro waho uri cyatuhamye. Chanzo TV igushikira aho uri. Tubwira kwanza abakunzi bawe ubibutsa akazina kawe. Bakunze ariko bashaka bakumva uri vuga. Okay, viva Don Sekuru Windondi. Sekuru Windondi. Mama ubona umutipe muri imisi asigara kubisa igisirikare. Oya man, designer wanje no musirikare. Yarashavuye. Cyaravuye. Niyo mpamvu muri imisi avuga ati ariko araroga. Uyu muniga uri kwaroga muri imisi. Uyu muhungu. No bro. Yarashavuye n'isi. Turi kumwe n'umutipe asana misa champagne. Muzabona misa champagne amukongomani bavuga ngo nagara mu Burundi. Nguyu ngaha. Bro witwa nde? Drogba. Na kirundaze kana mugane mu Giswahili. Nako nani? Drogba. Misa champagne bato abuyenzi abaze. Uyenzi wana wa Kongomani. Drogba. Jina maarufu hilo. Ila wazazi. Bro wewe una fact gani? Unaigiza ama wewe ni mwanamuziki? Huyu ni manager wangu kwani tatizo liko wapi? Bro, mimi simjui. Sasa ajitambulishe bro. Huko yeye hata sema mambo ya ofisi kivile. Wewe tumenye. Kwanza nago tuzi ni bande ba manager wao. Tubwire kwanza. Wewe ni mshashi. Wewe mkongomani. Niko nakwambia kama hapa walikuja twende. Hapa ni waiwai sana wabishi hao wa Chanzo TV watata. Wamefanya ni benshi. Okay. Champagne. Okay. No, mwebwe ngo Chanzo TV. First of all, wewe muza ku muntu je ndi kwiciringira n'agasoda kwanza iyi nzoga yitwa gute tubwire iyi ni Modelo izi nago Modelo nago zimwe imbuga zose zo mwibarabara bro nacho zavuga ko wakids wewe ona kamera wanje cameraman tangiro kirato turaba umutipe kuno yambaye ubunana ubukire bro ese ubukire ni iki ya mambo avuga muko muraroga reka nje nigende kuri umutipe tugire neza umuziki wawe muri imisi like uri hanze Viva Don Intama on YouTube nindire mbiri gukora neza kuvyukuri kandi abantu bose barayikunda benshi barampamagara ba mama ba papa kambira ati kibondo kipira purashoboye byumva ariko aravuga akantu afite uburozi bwinshi ya ndabizi ibyo ndamubaze umutipe bari kararoga umuziki wo musigaye muroga no ahubwo nanje afisigaye mfite ubwo ahubwo ikintu no gusaba ngende ubwire boss wawe wa Chanzo TV naje amakazi umuziki ndawuhebe kuko ibiri ino man ni hatari meze gute man uzi kujana muri location imvura ikagwa man byaragushiki acha bana gikagwa honyene lakini sasa mimi sijui kama mbona Burundi basani kwenu wasaba na roga sasa wewe msanii unaroga unatoa muziki
inafaa miezi 3 haifikishi 1 Sasa million. Sasa unaroga huo ni nini? rose gani? Uchawi gani huo? Ni Kiswahili wa kids. Watu tukani Kiswahili leo. Unaroga muziki sasa, unaroga wenzako, unatoa muziki miezi 3, miezi ngapi? Haufikishi 1 million. Sasa huko msanii. Na hivi msanii mkubwa najua Burundi, mimi kama najua kama mimi Fizo. Mr. Champagne. Na hapana yule jamaa. Na kumweme? Yule jamaa mwana. Mimi sasa Champagne Yuko poa. Champagne Nataka msanii mgenzi wao. Champagne ameze neza nuko Arakira bari kusoma hande Burundi. y'umwe bari kumuteranya n'igiaburozi bwabo mana batwara ingabire ziyo. That's Mr. all. Champagne wena garumurozi. No, aho naco no bivuga hariko kuko no naco None ndabivuga. ko batajanye uyu aba muri Amerika. Yeah. Champagne ari Burundi. Dore ubwo burozi. Uburozi nibishika hose. Ese mani okenda kubaze waza umuziki akaronka je nkora. Umuziki nkora mvuze ngiye muri studio nziza nkiyo bajamwo. Havuga ndabasaba banshigikira nkuko ari waza umuziki wahitugerayo. Ariko reka mbaze ikintu kimwe. Kwanza wowe uri muri Amerika bajya bari mu Burundi. Kwanza ni wowe ukwiye gukora muziki mwiza, video nziza cyane ubereke aho uri. No, je kuko ico nshaka no gutata karanga. So urumva shaka support yabo. Support yako ni bakuru bawe. Umutipa ashaka support yawe ni okay muri bakuru biwe. Ashaka mu supporting nyene, you know, mumwereke nyene ko muri umuna wanyu aje muri game abasanze. Ariko asigaye avuga ariko aravuga muri iminsi ngo muramuroga. Sibyo none. Oya mane none se. wachawi Okay, wale. uramuzi mtina mbawani mane. Ya mutipe ndamuzi cyane. Ndamuzi kwa sababu twari turi kumwe niyo mvuye. Ese ngo numva ngo harabakinze bagaramye ngo abandi bubamye ngo ubuzima bwanje bucurame ye baba we. You know is something. Is something. Yeah. Okay, so uvuze mtina mbawani cyane w'ikintu kimwe muri iminsi afite indirimbo hamwe na Sadbi. Akikira kora neza. Aho uvuga ati kono yaroze. Ese ijya ndirimbo ugiye kuyireba ni indirimbo nziza cyane. Chanzo TV umutipe yitwa Drogba zina umuziko yari umukinyi w'umupira. So bro natani kuuliza kwa sababu kuna vitu wenye biko vinatokea mazima siku ndio niko natani kuulize. Bro naona kuna ka deal hapo. ya kajuisi. Kajuisi? Ama sio ka pombe. So natani kuuliza kwa vitu vinatokea mazima siku. Kwa kutana watu like tunadanganyiwa ama tunalaumu watu wako huku Marekani. Tunakosa kuwaelewa kuhusu maisha ya hapa. Kuna watu ambao wanasema maisha hapa ni magumu, wengine wanasema maisha hapa ni mazuri. Lakini unaona kwa ni mazuri sababu unaona bro, unavunja Niko sawa. Acha kwanza nirudie nyuma. Chini ngapi? Chini ngapi mzee? Chini. Chini 250. Ni Nike ama? Ya Nike. Bro naona kabisa iko sawa. Alafu swali huko naona kia mwezi mzee. Ya suruali 16, ndana 16. Ndana 16. Okay, mnaona unavala African boy, bro. Yenyewe inaipenda sana. Mwanaume wa Afrika mimi. African boy. Yes. Okay, na macheni mzee. Kawaida ila maisha sio kusema sema kisi niko mnyamwezi hivi ndio kusema kama maisha magumu ndugu yangu hapo. Bro. Sasa vile kwa mfano napiga picha sasa hivi huko hivi. Alafu mtu mwenye iko mkambi Kasogwe ama kote kule kambi yote ile. Kwa maisha mabaya. Ataona kama vile unavunja mnyamwezi bro. Sio na hela. Hata hapa nikipita kwa shikaji asema uko vizuri. Lakini sio hela za mfuko ndugu yangu. Na akishakuomba like akishakuomba hela usimuime ama muime like atafikia aje. Kama yeye sasa yeye anaona kama kisi niko safi napendeza anaona kama tu niko na hela ila kumbe tabani. Okay bro, naomba uambie live, naomba uambie maisha hapa kisi yako. Na hapa kwetu tunatumika siwezi zungumzia kama napata ngapi kwa wiki. Hiyo ni siri yako. Lakini napata hela. Sasa ikibidi sasa ikifika kwa mwezi na unajikuta hela ambayo unatumikisha hela nyingi sana. Unajikuta unalipa gari. Unawezekana unajua watu wengi wako na magari za deni hapo. Unalipa gari, unalipa insurance ya gari. Nakusikia. Unalipa bili ya nyumba, unalipa bili ya moto. Unasikia? Unajikuta kama unatumikia labda unaweza fika kwa mwezi kutumikia hela kama 5,000, 2,000. Unajikuta unabaki na 1,000. Ndio kasa vile mimi mbona niliacha wazazi kule. Familia yangu yote kule. Niko toka yeye na wewe. Unasikia sasa? Mimi na mke wangu na watoto sasa. Tena familia kule kama nibaki na kidogo tena inabidi tena nijali familia yangu. Nakusikia bro. Na hapo inabidi ulipe mabili zote, ulipe kila kitu unamaliza. Zote ulipe. Alafu unapata kidogo ya kuuza Nike bro na African boy. Bwana kubali sana.